membantu dengan cara apa yang saya boleh bantu. Tetapi when it comes to detail dokumen, saya ni bukan kerani. So jadi apa technicality di situ di mana FIFA mengatakan kita forge, I don't think that is true. Itu my own opinion lah. Saya rasa that is why kalau kita tengok pada hari ini, FAM is still fighting for the rights of the 7 players to represent the country, because everything dengan dokumen yang sah provided by the government. Tetapi I believe there was a technicality wrong submission masa kita submit the paper. Itu pasal mungkin GS digantung kerana dia yang bertanggungjawab atas apa yang kerja in the administrative area in FAM. That is my belief. I did not go into detail, but macam mana yang saya katakan tadi, mungkin there is a wrong error technicality in terms of bila kita submit the papers. But when it comes to legitimacy and integrity, mereka adalah rakyat Malaysia, and I believe that is kita punya kedaulatan dalam negara kita, kita punya perlembagaan, di mana saya rasa kita tak patut mempersoalkan, because everything is legit, done properly by the government. Kalau kita tengok sebelum tu pun, benda tu dah diluluskan pemain-pemain ni untuk bermain at that time. So saya rasa semua orang telah membuat kerja terperinci masing-masing, whether it is kerajaan, whether it is FIFA, untuk meluluskan pemain-pemain ini main, and then suddenly the problem comes later, and that is the current scenario. Itu yang benda yang sedang berlaku pada hari ini. Tetapi ini juga saya ingin mengatakan, saya rasa FIFA tak akan tukar dia punya keputusan. Cuma kalau dia tukar pun mungkin diringankan sikit lah hukuman tersebut, kemungkinan. I think dia orang akan fine Football Association of Malaysia, maybe national team as well, ataupun deduction of point, and ban pemain-pemain tersebut. Berapa lama mereka akan ban pemain tersebut, itu kita tidak tahu. Tetapi walaupun apa keputusan itu, pihak lawyers in national team, I think will also, macam mana yang saya katakan, kita di sini bukan untuk salahkan mana-mana pihak, tetapi untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya, cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah dan isu ini. And I think maybe if kalau dengan FIFA, after kita punya after kita dah submit kita punya appeal, and then obviously keputusan itu still stay sama, we have no choice but to go to CAS.